Allah aragira ebintu bisatu bilatu bil adli obwenkanya bugana kusomesa kubanga akaana kajeche nga kakolera ensobi waleka kakubamu obwenkanya da ate nga wakakubire busa obwenkanya da obwenkanya nga kiri kwetagisa kunyiza omuntu umunyiza nenga buna kaje onotumula muzinye nga ali kukola obwenkanya kafayo obenya abangi munaba mwashimire nenga niyakala gumusango kusinzira kubujulizi nga nibwezere wal ihsan ni kungona aloma ni kulinda bulebe ndagana ebintu byenga bilatu wayanha anil fahsha ebyobuki obwemu wal munkar ni ebibi byosizana wal baghi ni kutangana kaje nama kukiganikira kemwaro senti abantu nga badabule mbye ebihuli baje mukutangana baleka kungonada mtu aje kugendera kubwenkanya kugendera kumagambira wadi yoragana ni kukubona ni kukubowa che busiramu kabukikola ki kebukifujiri sada ndana kusembesa ni kuba gumyanti buli wesi mukola gamani mwigata mba mwakolere gamani eranga nakuba bolera nti ankaba ba politician ni banani ma yali hano bahana bikitifu abantu bakoleki bali hadwera nina kito mulinde bunana kibachi yayikuba nti mulinda bunana mulinda budwena bwenye kubanga gamani genywe umuntu gundi yesana abali kugati bebolebe mbere we kuganika ko kusinzira mu baruwa nabere we kuganika ko kukola jimirimo abantu kwikorera jimirimo kakubada kukulakulanya mufti niyo wa Uganda nga ali kukulakulanya bana Uganda aleta programu zibiri zese ubona nga njeke nenga zingali na alo mati ngana basiramu bigate ate bakole ki bakulakulanya kukwigata kubanga muri hadwena muri nakumanya kuba nti mugumiragana ga Sheikh na akibamere kwangu mwarabaru mati idha kunta fi kulli umuri muhatiba lam tajid ahad alladhi la tuhatibuhu atinga wabere we buri wese unenya ikintu ze hale hina ko rudi yako murebe shukananye mu isonga yose zanada fa'ish wahida nozo ubere mu kisari nengo gana kuwangara n'umuntu wowo winakumanya otikerera anakore ensobi gumugamba akore ki kusanyusa hatu ubenga witekateka ko musanyuka nayo ko musanyukira ni kumugumira ngakorerena ngakorere ensobi ekyo niyo kikuma budwera